sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan Alus, ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko, apatsak apakaadawan iti adal, nang runa kadag iti padak nga agay ayat. Luz Viminda ti sibubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan nak kumalatan iti Luz. May saak a single mom. Gapu iti kinarigat ti biyag, nagabrudak ket inbatik iti poder dagiti dadakkal ko ti anak ko. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak ditoy Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Mami, iso ni Jerry, kaadalak. Jerry, iso ni Mami. Hello, Auntie Luz. Kamaudyanan na? Namammo kang nakita kayo matlangan. Nakapimpintas kayo gayam iti personal. Ha? Pilyo kamot nga ubingan niya. Maala nakpailaang mo't abulaan. Saan kaya bulbulaan, Auntie? Pudno ti ibagbagak. Isugaya man nakapimpintas mo't ni Glyza. Ngamin, imala ka na kayo. Anya? Siyempre mata, Jerry. Like mother, like daughter nga rod. Sana ya. Wana, husto kay tiday ta, Glyza. Ala, husto daytan, apanang paspasablog yu kanya. Umay kayo kit din, tag merienda tayo pa'y. Ituloy tayon to iya kusina, ti ag-in nistorya. Wow! Day ta kat yor uraya kanti. Ang ririring aminan na iti alagak. Anya? Malala, mapantay yung araw doon ni Jay kusina. Glyza, asino ti kinasarsarita mi ti cellphone mo, idirabi eh. Nagpatpat nagkayon sa mo ta nagsarsaritan. Huwag nga rod, Mami. Naimasang mi mat ngamin tinagistorya. Asino nga minday jay aya? Kasla, nagadu kayo mo't nga agsasao. Facebook friends ko, Mami. Group call day jay. Iso ti awagan day iti samahan ng mga Biskayano. Anya? Ay sus, amangan mo't na makadisturbo day tay, ti panagadal mo anak ko. Saan, Mami? Matultulungan dakpay kit di ka dagiti projects ko, ah. Kinapudno na. Ni Jerry tinangisali kanyak iti dayjay a group. Ay, kita amangan mo't no, dagiti grupo ti scammer. Ay, saan ka unay ngagtaltalag anak ko? Nang runa kat saan mo mo't idang am mo? Wen ka di, Mami. Awan ti rumbang apagdanagan niyo. Ipasigurado ka na kayo anasisingpat dagi jay. Ken maysa, adamat ni Jerry. Amok adi na ipalubos alok kondak dagi jay at tao. Mas daawak laang ken ka anak ko. Aanyo ti pagsidaawan niyo, Mami? Apay, amom ka di unayin day di at Jerry. Takas ta unay mo, ti pa nagtalak mo ken kwa na. Wen, Mami. Amamong ko ni Jerry, manipod dapan na, nga aghinggay ti ulo na. Anya? Wen, Mami. Bayan nyo, ibagak kan kwa na takanayunan na ti umay dito'y balay. Kabayatan anak kabakasyon kayo. Iti kasta, makaistorya kan maamam mo yung iti husto ni Jerry.
Kaya't mo asawan, ulila ka na demang Barok. Wanante. Awan mat namnama karagiti kakabagyan may iji probinsya. Iso ang nagdesisyon ng pasyudad. Tapno umay ko birukan tigasat ko dito eh. Kaya't kung amin di makaturpos iti panagadal ko. Iso ang nag-working student ak. Adumot din ati sinirrek ko a part-time job. Tapno dalayang pagbayan ko iti tuition kan daduma pa ka sa pulak. Ay katawan ha. Anos kan gagatlaeng met ka ti kasapulan, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Agadal ka, ana imbag. Iti kasta, makagraduar ka, Barok. Wanante. Uray kasanupay ti kinarigat ti biyag. Talagang ikarigatak ti agadal. Iti kasta, makaturpusak. Wala. Awan to ti sabali ang mairanod iti dayta. No di sikal mo't laeng amis mo. Bayam, tano addan to nawadwad ang maipawit ko kan ni Glyza. Ibagak ta ibingayan na kantumet. Uray, sang kabasit laeng. Isupay ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Ay, sana nante. Nakababain mo't Amok matirigat yo iti abroad. May naynayo nakpay kadingit kanyo iti allowance. Sana nante. No para kanyak, awan parikot iti dayta, Barok. Basta lakit di adda ay kamang tidak. Malaksid awan at talaga, kat awan mo't. Pumadali man gaya man ti panagsublimi dyan abroad anak kao. Ay, awan nga ro tatang. Nagbiit ti aldaw. Wen nga ron kaslaawan pa yung makabulan manipod na gawid ka. Wen nga ro tatang. Ay kat at atidugam ton ati ipakadam a bakasyon mauhinton sumaron nga agawid ka. Wen tuman nga agpaiso tatang, tani. Adayumot kurang ti makabula na bakasyon kon. Nakunamon anak kao. Ay kat, anusan nyo manen tani, ibatik manen ti anak ko kada kayo kan ni nanang, tang. Awan parikot iti dayta. Rebeng na lang ba't nga agnaid ka na kami, nga po apo kumikat nga ron ni Glyza. Kanayon yun to kuma palagipan tatang. Nang runa iti grupo ang nakisalyan na. Ang mga maibarkada dan tuki de. Di yu kumaunay palubusan arumrumwar nang runa iti rabi eh. Wen, awan rumbeng apagdanagam iti anak mo, Los. Nanakam ni Glyza. Patsek, asanto nga garamit iti saan anasaya at jay apo ko. Naimpag nga oras mo, Auntie Los. Si kamot gayam, Jerry. Oh, nakapasyar ka mat. Eh, umunod ka pa ya, Barok. Agyaman na kanti. Hala, umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na kamanin, Auntie. Ay, mabit lang ang taayabak ni Glyza. Ada ngamin iti silid na ka. Kwa, saanan? Kinapudno na sika ti gagarak. Ha? Siyak ti gagaram ko nam, Jerry? Wan, Ni. Iti anyaga po. Kahit ko asawan, ada ka di ibagam kanya? Tapay ako na masyak, ti gagaram? naibaga nga ni Glyza nga agsublikan ni Jay Hong Kong iti mabiit. Awen nga rod. Kasla kaano laeng ang nagawid ak. Ang amita, nalpasan ti makabula na bakasyon ko. Kailiw kan tulakit di. Nangruno ti kastoy panagsarsarita ta. Kastamat ten, nagiti ipaspasangom amakmakan tunggal umayak dito balayo. Ha? Sapay ko ma, tagtultuloy lat ti kastoy alinlangan ta. Uray agsublikan iti abroad. Oh, Jerry, anda ka matgayam? Ay, nasayaat mo. Tarimwar kamot lang iti silid mo, anak ko. Wala, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Jerry, wen? Mapanak pa iti kusina, ang mga numaksot tilot-luto. Sige, Mami. Barok, panawan kayo pa dito salas, wen? Sige, auntie. Oh, nakapasyar ka man. Ada ka di manan iawis mo. Awan, Glyza,
Imayak lang pimasyar. Awagan man kat biti tropa. Tagi-istorya tayo. Ay na po. Pasado alas 5 gaya man iti agsapa. Ay na po. Bumangon ako na. Iti kasta makaluto ak anasapa. Sigurado, masapa man ti amo kasumrek iti opisina. Ay na po. At the message ko, basaog man pa. Name at Cherry. Good morning, Luz. Naglukon da ito nga ubing. Bir nga sanak mo latan. Uy no, nalipatan na laeng. Akinabilan iti auntie. Reply ako man. Oh, good morning to Barok. Nasa pakamat anakariing. Aday ta. Naisen kon. Ay, mapana ko ni Jay kusina. Nag-reply mo ta dagos. When ag-review ak ngamin habang agkap-kape si Kangay. Madamdaman ton a replyak da ito eh. Agtrabaho akpay. Narigat, amangan no agunget ti amok no maladawak nagluto. Nakapagsarita kayo kadain ka ni Mame, apaw. When, Lolo? Kahit kumusta mo't ngay ka no, jay inam. Kumusta ti kasasaan na ijay Hong Kong? Okay ka no lang, mat, Lolo. Ado ka naman ang tinaorno nga intod ti amo na. Ipawit nanto ka naman intod day off na. Ay na, nagsayatan ngay no kasta. Imbaglangan ata nasingpat tinatumpungan na nga amaw. Wen nga rod, Lolo? Isasi ka apaw, igaid mo ti agadal, wain. Iti kasta, makaturpos ka. Tapno wadan tumad pakakitkitaan jay inam iti rigrigat, kanun sakripisyo na ijay abroad. Wen ka di, Lolo. Danag yun aya. Talaga mat nga igagaid ko ti agadal. Kas makita yumat, nangangato dagiti grado. Wan mat kendi Ala, itultuloy mo nga rod kumaday ta, aging gang agturpos ka, wain. Wen ka di, Lolo. Don't worry. Oh, hello, Jerry. Nakaawag ka man. Wala, tadi mo replyan nagti-message ko ken ka. Ah? Ay, kwa. Ay, pasensyakan, barukwan. Medyo busy ak ngamin. Ado ti matrabaho ita dito'y balay ti amok. Ada ngamin bisita da. Iso anas kan nga asikaswa da. Makumikom ka lang nga tangag paisoy ti trabaho, wano, likliklikan na. Ni, iti anya kumangay agapuan liklikan ka. Los, podno ti bagbagak, agayatak ken ka. Patyan na kumamit. Tsak nga rodan amo no niya ti aramidag. Ngamin, siga ka na yung tilinawon ti panunod ko. Jerry, kataw-tawo nam laeng ti anak ko. Iso nga, arig na kat anak kamaten. Mangbiro ka langan iti sabali a babae, apangibaw ingam iti ayat mo. Tai, kataw-tawo nam, taiso ti maibagay ken ka. Sana kas kanyak, abakbakitanen. Tsak to aramidan da ita. Gaputa si kalang ti babae na kariknak iti kastoy, Los. Jerry, Sa anak mat kat di nga gapapura, amok amo susuro naktumat lang nga ayaten. Kat urayak na ita akan ito. Jak to mauma amang ibagbaga itinapudno apan nagayat ko ken ka, Luz. Jerry.
Naranyag ti rupam ita, Jerry. Madlaw anaragsak ka. Ha? Ay, siyempre Amom ka din no, apay? Amobon. Kasangay mo ita, saan ka di? Wen. Kem, saan lang rita? Anya pa ay. Pugtom Ibagamon di na kun pagpanunutan pa ay. Inaklon na kong ti babae asam sa bungag. Oh? Ay, congrats ang aron. Kamaudyanan na. At dan girlfriend mo. Wen, Glyza. Kastao na yaragsak ko. Ngamin, iti mismo pa ya kasangay ko ti panangaklon na kanyak. Wow! Sana all. Yam amom tumamat kanyak ti girlfriend mo? Ha? Ay, wana. Yam amok to kan ka, Glyza. Hello, babe. Naawat mo ka din timpawid kong allowance mo. Well, babe. Ket agyaman na ka. Awanan yaman na, babe. Amumet ngay ayaten ka unay-unay. Kat ikarik nga aramidag amin akabailak. Tapno matulungan ka iti panagadal mo. Mababailak nga rodan kan ka, babe. Sikamot amin ang timang mangtad iti allowance ko. Agraman abang ti boarding house ko. Ay na, di mo panunutin dayta, babe. No adalakit di, ay kat mangtadak kunak manen. Malaksid no awan talaga, di awan mo ti maitid ko. Managapagyamyaman ako unay, babe. Ngamin, ibingbingayan lakmutlat ta iti birok mo dita abroad. Inton sumarununton, tikid-kid dawam a motor, wan. Nangipaw itak mo't ngamin, iti balay, iti igatang da kadag iti masapsapul da. Ken nang tidak mo't ay, iti allowance ni Glyza. Wan, babe. Awan pare ko titi dayta. Urayak latan no kaano ang makaipawit ka iti igatang ko iti motor ko. Wen, di ka agdanag. Ta, yurnungak dayta a motor. Itapay lang, nalausan ti panagyaman ko ken Carlos. Agyaman na kiti pan nakaawat nga ipapaay mo. Masapol ko ngamin unay ti motor. Usarek nga deliver. Isupay mo tayo matgadak para iti allowance ko. Wen ka di. Awan parikot iti dayta, kunak lang aruden, Cherry. Basta para ken ka, go! Manong nga aldawen nga awan na awat ko at text kan chat manipod ka ni Jerry. Hanggang apay nga ta. Awagak ti messenger na hanggang jakmat maawagan. Saan nga reply ka dagiti chat kan text ko? Kanayon mo't anak ka offline. Damagag kumakiniglay sa angam. Sanan. Amangan numakadlaw tupay kit diti anak ko. Ay, urayag latan nga agchat. Amangan numakumikum laang iti pagadalan. Wenno kadagiti part-time job na. Hello, babe. Apay ngay tala nga sungbatam ti awag ko. Di mo mo trip-replyan dagiti text kan chat ko ken ka. Apay, adda ka di parikot? Kwamin, Ros. Ibagam tapno tsak agpugpug to. Amom ka di madandanagan ak unay ken ka. Kung naklakit din no anya tinapasamak mo. Ros. Apay, adda ka di parikot? Ibagam, bareng makatulong ak. Kwamin, jay, kwa. Anya dayta. Ibagam Ita ka dipay nga agbain ka. Oh, come on, ibagamon, babe. Nakasagana ak adumngeg. Pakawanan na kuma. Ha? Ni, pakawanan ka iti, anya, Jerry. Pakawanan na. Saan lang si kati girlfriend ko. Anya? Alda pa yung girlfriend ko dito Pilipinas. Kat jak makadiskarte amang sungbat ka iti awag mo. Gapot agkadwa kami ti sumagmamanungal daw. Anya? Di kagdanag. Tas saan ka matasinaan? Ituloy talat ta ti relasyon ta. Ngamin, ipatpatid ka ta. Dua kayo nga ipatpatid ko.
Dua kayo nga ay ayatag, Luz. Anya nga, iti ko na ti anak tabakay. Makaawit ka di matlaang ito ng graduation ni Glyza. Ay na, saan ka nupay anak kapakada iti amo na lakay? Ay sus, sayang mo't ano di na matindaran ti graduation ti anak ta. Bareng luadan to ka numayra na seminar ti amo na. Tapno makabakasyon mat iti uray duwalaang alawas. Kasta ti kunana. Wan lakay. Ay kahit sapay ko mga ron at kasta bakay. Wan na ako malakay. Sapay ko mata makabakasyon matlaang. Oray agsublinto matla adagos. Kalpasan ti graduation ni Glyza. Ay na, kasla ka ano lang dahil di pagsinsinublatan ta nga awiran ni Glyza. Ita balasa ngayon. Aggraduar pa yan iti kolehyo ko na maalakay. Wan garod bakay. Ay na, talaga nagbiit ti panawan. Nagsakit, Jerry. Nagsakit, tinaramid mo kanyak. Sorry, Luz. Sorry talaga. Inan-ano sa ti sakit. Uray amok nga dan sa bali ang girlfriend mo. Pinaupawitan ka lata. Tinultulungan ka aging gana danon ti graduation mo. Siyak tinaggasgasto si ti amin. Manipod selebrasyon, kas gift kan graduation cake, siyak amin. Gaputain ka rin nga ikan na kay ti oras. Kalpasan ti graduation mo. In ka rin magsarita ta. Imawan mo't na uray ko, gaputa mas inununam mo ti girlfriend mo. Apay, Jerry. Apay, pinangnamnaman na. Gapu ka dita ubing de Gemma, ngam iti siyak. Gapu ka dita maitid na tinainlasagan aragsak adyak maipaaiken ka? Kasta ka dilaang kalaka timang lipat kanyak. Ha, Jerry? Luz, sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Ikarik. Manipo dita. Ikarigatan kan kaniti oras. Promise. Apama na makasubli ka ijahong ko. Kanayo nagton ti umawag. Ag-text kan ag-chat kan ka. Sorry ka din, babe. Sorry. Adagayam message request ko. Ay, kita man. Ha? Gemma Sarmiento man. The girlfriend ni Jerry dito basaag man ti message na. Ang Jack i-accept. Hello, Auntie Luz. Pangaasim, taliklikamon tinobyo. Putdem kuman ti anyaman a relasyon nyo. Ngamin, saan na ka nga ay ayatan ni Jerry? Usaren na kalaeng para kadagiti na immaterialan a kasapulan na. Isu apang nga asim talipatumon ni Jerry. Unay, nagsakit. Anyangay nga ron. Basol ko matlang. Ngamin,
Hintad ko amin nakasapulan na. Wen, basol ko ti amin. Basol ko matlang. Iso ama saksakita nakita. Oh, Jerry. Nakaawag ka mat. Ada ka di manen kasapulam? Ada ka di manen ikarim? Adi mo mat kabailan atong palan? Luz, sorry. Pagkawanan na. Pakawanan manan. Makauma. Sorry, put den ti relasyon ta. Namon nga minan ni Gemma ti may papan kadata. Tsak kabala na mapukaw ni Gemma iti biyag ko. Isa pasensya kan no sikati sakripisyo. Agyaman na karagti amin na tulong mo kanyak. Kat kidawag alipatan na kon. Awanan ka itibain. Kalpasan dagiti sakripisyo para ken ka. Kastoy lang ti aramidom kanya. Mananggundaway ka, Jerry. Sorry, Luz. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawanak. Kat kidawag nga agtalinad kumaalimad ti may papan kadata. Nang runa ka ni Glyza. Oray na rigat. Ikarikatan kalipatan. Kat sapay ko mata kasta kamat kanya, Luz. Talaga alipatan kan, Jerry. Mananggundaway ka. Miss F, insang sangit ko ti sakit tinakam ko. Ket aging gaita, kasladyak pailaang makamove on. Nagsakit ti inaramid ni Jerry kanyak. Sinugat nato'y pusok. Sugat akaslasaanen akabailan nga agasan pa'y ti panawan. No maminsan, uray ka sa nugayam ti panagayat nga ipaay mo iti may sa tao, saan latta nga umdas dagitoy para iti ipatpatag mo. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa, ken panangiyornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Luz. Ken ka pagayam, Luz. No maminsan itinagan ni ayat, kasapulan tayo met ti sumugal. Ket no maabak tayo, iso ti agbalin nga adal tayo iti biag. Ket agserbi daytoy tapno agbalin apigsakan kirad tayo, tapno sumugal tayo manan, agingga amangabak tayo. Patsek adumteng tumatlaang ti aldaw a makamove on ka, ket masukatan iti ragsak ti liday a marikriknam. Alakastan pagayam, Luz, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tag-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga intay drama ita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Freddy. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Kastamatan kadag iti padak anaayat adumdumngeg kadag iti drama.
Kidawak ngay ligad na kumalatan itinagan a Freddy. Tubuak ti Solano, Nueva Vizcaya. Ngam addaak ita dito'y Manila, gaputa dito'y ti ayan ti trabaho. Naawisak mat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Manang Dalen, umay kamanganan. Nakaluto akon. Umuna kalatan amangan kabagis. Sa anak pa'y amabisin. Sige, mangan kanto lang arudan no mabisin ka manang. Agawid akpay, tama pan kumut pa ka ng dagiti dingwin ko. Ay katwan awan rum ba nga pagdanagam kanya. Takabaelak pa'y mat nga uray agmay may saak dito'y balay. Uwan manang, amok aka ba ilam? Agam sa balilat tamit, ano umay kalata sa sarungkaran. Nang runakit agmay may sakakit nga rudan dito'y balayaw. No jak baka sublintol malang, enton pigatak tumanin nga umay. Wen. Atoy. Imbaglaang nga inayon mo iti pagplitim nga agawid, kabagis. Ay na, saanin manang. At dapay mo't kwartak ditoy. Idulin mo kit dita. Isupay nga igatang mo kadagiti masapsapol mo. Alakatin, awata moon, kabagis. Talaga nga inlasin ko daytoy aparakan ka. Adda ka manan di taabay ti tawa manang. Kasla ka na yun nga adda paspasungadam. Saan nga taaya nga agawid da Freddy ita? Di da nga tao may sarungkaran ti tanom day di amada. Ay, dahito ti jak mo manang. Apay, di da ka inawagan aya. Saan nga rod kabagis? Kinapudno na, kanayon ko nga ur-urayon ti awag da. Ang awan mo't, nalipatan daksamot dagiti anak ko. Ha, saan mat siguro manang? Ang mga no adalang pakakumikuman day di syudad. Kailiw kun dagiti anak ko kabagis. Kastamot dagiti apo ko. Nabayagan day dinaudi ang nagawidan da. Kasanaw, kat agpadamot nga minan, ang naipromote da Freddy kini Joan iti trabaho da. Iso asaanan akas ide amasansan ti panagawid da. Ay, uwan nga rod da. Manang, kahit mo ka day tawagak ida, iti kasta, mamuanta no agawid daw no saan. Tanay, narigat agururay iti awan. Bayamon kabagis. Agawid dan tulata, inton makalagip da. Hello, asino da itoy? Hello, Nanang. Ni Freddy daytoy. Ay na, imbag man ta nakaawag ka anak ko. Wen, kumusta kayon? Kaasi ti apo anak ko. Nasalun atak pa'y laeng met nga aging gaita. Da kayo nga ay, kumusta kay meten? Kumusta dagiti apo ko? Okay kami lang mo, Nanang. Awin gayam, naipawit konti kwartayo. Inyawag kumitin kina Uncle Juanito. Tay sunan ton ti mapan mga para kada kayo. Apay, di kay kadimanen agawid, Freddy anak ko. Saan, Nanang? Adong amin ti matrabaho diti opisina ita. Saan aya nga holiday ita anak ko? Apay, adasarak mo. Holiday, Nanang. Ang nasko na sumrekak ta sayang mo. Double pay kami ngamin no kastoy holiday. Ay, kasta aya. O, Nanang. Iso, sige ha. Putde kong ti saritaan ta. Adupay ngamin tinaskan ngilipas ko. Umawag ak tuman Sige anak ko, agan-anad kayo kumaditawan. Bye. Nenene, apayan manang dalain. Agsangit ka matay. Maladingitan lang amin amang pampanunot kadagiti anak ko, kabagis. Ha? Idi si bibiyag pa'y day di amada. Kanayon da nga agawid tapno may agbakasyon. Itamutan, didak pa'y malagip nga umay sarungkaran. Mas daawak nga ron kalagiti anak mo manang.
Imbes a kanayunan da kumati agawid. Gaputa agmay may saka kag ngarudan. Saan man? Tamanipod pimusay day di bayaw ang hilito. Saan da mo tinalagaw awid? Banag apakaliday aklauday, kabagis. Ay, bro. Iliwag ti kanayon a panagawid da idi. Diyak may ladawan tiragsak ko tunggalagawid da. Nangrunan o kasyay ngagsasango kami amangan. Bana, Ang mawatak matkit di ida, talaga siguro nga ado ti pakakumikumanda. Iso adi da maisaparte ang awid. Hello, Joan anak ko. Si kakadida itoy. Wan nanang, talagang sakit din nga inurura yu ti awag ko Ay kat siyempre mata anak ko. Kailiw kayo ngamin una yun. Nang runa unay dagiti apukok. Kaano kayo ngay nga agawid? Ay, kwa nanang, pasensya kayon ngamsaan kami pa'y makaawid ita. Ang bayan nyo, takasaritak to ni Manong Freddy, may papaniti da itabanag. Sige anak ko, urayak nga ron ti panagawid jo. Wan nanang, ang ngamsaan pa'y nga ita amoyo mat nga awan hali-hali day no ospital ti pagtrab-trabahwam. Nasayat man kan saan ti panawan, naskan asumrag kami, kaputa ado ti agururay a pasyente. Wan matkit di Ay, wan gayam, naala ka din yung Uncle Juanito ti impawit kong allowance yo? Wan anak ko. Nagpalingki pa yun Nasayat mat nga rod no kasta nanang. Sige baliwak tumanan ti umawag. Agsubli ako ni ti trabaho. Sige anak ko, kat agan-anad kayo kumaakan ayon dit Wan nanang, awan rumbang apagdanagan nyo kada kami. O sige, bye. Bye anak. Ita mampay ngawan ni Auntie Dalin iti abay ti tawa ti balay na. Kanutong ka lumabasak dito'y paraangan da adda dita nakatugaw. Pukkawak man. Auntie Dalin! Auntie! Yahoo! Auntie Dalin! Suwat ako'y uyag. Ay, lumabasak pa'y man, Auntie! Dumagasak to inton malam. Ay, di masumungbat. Amang ano di namang ti panang pukpukaw ko kankwana. Sana bali? Labasak latan. Dumagasak to inton malam. apay no kuyugan kalangan, amapan agpatsikap manang dalay. Nabayagan datang uyag mo. Saanan ka bakis? Agimbagak tumulaang ko na mo't. Nasaysayat mo't laang, numapan kag pa doktor. Itigasta, irisitaan da kay tuumno nga agas. Sana puro inang abulbulong tingkain inumay. Ay na, iso dagito yun ti agas ko manipod pa'y idi kabagis. Dagito iti kaalaak nga agas. Amangan no karkaro nga agkapsutak. No agtumarak ka dagiti tabletas nga irisit at doktor. Unmut kit diti dakas na, no agaramat ka kadagiti herbal nga agas manang. Angam no sakla nga maysa. Nasaysaya at matlang numapan kay ti doktor. Itikasta, maamuan, no apay nga aging gaita, kit saan mo lang nga agim imbag ti uyag mo. Gagangay siguro ti bumaketen kabagis. Adun ti marikrik na asag ubanit. No di mo kaya tagpa-hospital, awagak nga rod dagiti anak mo. Ta ipakaamok ti sasaada manang. Ay saan? Dahit ati saan mong aramidan. Pang-asim kumalaang Juanito. Anya, ang manang, naskan ama-amuan damot ti kasasaad mo. Saanan? Diyak kayat amadistorbo da. Amumat nga ado ti pakakumikumanda ijay syudad. Diyak kayat amay nayon kadagiti parikot da.
Hello, Freddy, anak ko. Si kakadida ito'y. Wala nang. Impawit mong ti kwartang. Urahin nyo, Gatangan nyo amin na kay kayat Diyo. Inawagak mo tininsan karon. Tao may na kayo ilutuan kina Uncle Juanito dita balay. Kasta ka di. Well, mala. Baliwak to man ang tiumawag na. At daak ngamin dito opisina. Agtrabaho akpay. Sige nga rod, anak ko. Katagyaman na kitimpawit mo, Awalan yaman na nanang. O sige, bye. Bye, anak ko. Ay, nagadungag pa iso ti kwarta. Ngumjak mat makaden na dagiti anak ko. Ne, adamanin umawawang. Ay, sungbatak. Hello! Hello, nanang. Ni Joanne daytoy. Impawit kun ti kwartayo. Ha? Mangan kayo iti nasustansya amakmakan, nanang. Imbilin kumatan ka ni Manang Carol agumatang iti prutas. Isuti ka na niyo. Iti kasta saan kayong agsakit. Uwan, anak ko. Ala, sige nga rudan. Umawag ak tumanan. Adupay nga mintinaskan nga ramidag. Bye. Sige, anak ko. Bye. Ay, una yan. Diyak kasapulan ti kwarta, anak ko. Da kayo ti masapul ko. Ay na, dakan ka ni Uncle Juanito ti madandanagan kan ka ante. Apay no ipandakalaangan iti ospital. Awan rumpang pagdanagan nyo kanya kanakan. Kas na kon, gagangay na ti kastoy asakit no bumakatan ti tao. Wan angam nagdakkelan ti kimutungan niyo ante. Bakit akon kaanakan? Mariknak ti iniinot apan nagkapsot ko. Kat, kasano nga rod? Awagak ka din na Freddy ka ni Joanne, tay bagak ti kasasaad mo. Saan? Bayam nga isuda mismo ti makalagip nga agawid. Bayam nga isuda mismo ti makalagip amang kumusta kanya. Pangaasim tadi mo ibang baga ti maipapan kanya, Carol. Ang ante, Pangaasim tadi naksuksukiran ka anakan. Tung palem ko ti bagbagakan ka. ante, Diyak kaya't amadisturbuda. Iso abay am nga isuda ta agdisnudo nga agawid. Diyak kaya't nga agawid da. Nga puta masakit. Anya nga tanong agawid tayo mati dya probinsya. Sorpresaan daw ni nanang. Isurot mo ti si Bobo kala pamilyam takasaak mo. ha? Kaano ko mamanong Freddy? Ita ko man wano inton bigat. Agnag tayo ijay ti makalawas. Intay mo mat iliwan ni nana. Anya nga tano, da kayo pa'y lang ti agawid, manong. Adupay nga mintinaskan nga ilepas ko. Jo anading ko. Nabayagan tayo dinaudi ang nagawidan tayo. Agpakada ka pa'y lang iti trabaho. Ibagam nga agbakasyon kay ti makalawas. Takas tamot aramidag. Ang manong, Di ka katinagkad ka dating ko. Iti kinabayag mo ni ti trabaho. Sigurado apalubusan na katibos mo. Kan maysa. Nabayag nga wan bakasyon mo. sige, padasag tiyag pa kada manong. Saan mo lang nga padasan aading ko? No di kat aramidam. Sige man laangan. Okay, good. Sigurado nga minapadpadaanan ni nanang ti panagawid tayo. Maragsakan lakit di dayday. Ito man pa'y ngawan ni nanang asumabat. Kat no tunggal adamangag na alugan ngag sardeng iti batog ti balay, kat daras na natumanaw iti tawas anto sumabat. Un nga rod. Kita nakasaramat ti tawa. Amangan no adalaeng di taunag ni nanang, manong. Mala, umaba kayo nubing ha. Inkag manokin ni Lola yo. Mala, umuna kayo ni Joe nagjoan. Iurnos ko lang nga ipark tilugan. Sige, manong. Nanang, sa dino ti ayan mo? Nanang, adda kamin. Nanang,
Ni, awan mo't ni nanang iti kusina. Awan iti salas. Kan, awan mo't iti malikudan ti balay. Napanan na ngay nga ta. Nanang! Yahoo! Ni nanang dayjay adagayam iti silid na. Nanang! Ay na, tiyohanan ako. Ay, ang yaman na, tasimbarong karka. Kumusta kayo, nanang? Nanang, kumusta kayo? Ready, anak ko. Sika ka din na ita. Ay, nalimok magka. Ah? Saan mo, nanang? Nabayag lang amin at di tayo nagkikita. Iso ako na ayo, alimok magak. Ado ti inyawid niya para kada kayo, nanang. Mabit lang talag. Ay, mabit lang, anak ko. Ha? Apay, nanang? Umay kayo, umantaarakupon kayo. Kailiw kayo unay, anak ko. Kailiw da ka mo tunay, nanang. Uray da kami, nanang. Kailiw da kamat. Iso nga ro da nagawid kami. Banag, apakaragsak ako unay, anak ko. Kunaglakit din no nalipatan na kun. Mabalinaya mo ta malipatan mi. Ting ingungutin mi unay nga inami. Santa pulos, nanang. Ay, Joan, anak ko. Alaam ti karton nga ada iti cabinet ko. Kitaam iti may katlo a drawer. Ha? Alaan, alaam mo na anak ko. Kartingam. Sige, nanang. Mabit lang nga rod. Maragsakan ak unay ang makakita. Kan mangarakop kada kayo, anak ko. Maragsakan ak ang makaamuan na saya atin ti kasasaadyo iti biyag. Kat maragsakan ak ang makakita. Anaragsak kayo. Uman ayon abalon ko apumanaw. Nanang. Anya ka din dayta nga ibagbagayo, nanang. Lukatam day ta karton. Kat kita tinaglaon na. Ni, pasbuk mat daytoy, nanang. Unyag pa iso. Sino nga'y takin ko kadagita, nanang? Inurnong ko amin ngayon paw ityo. Nainagan kada kayo adwa dayta. Anya? Anda nga paiso amin dito'y dagitigatad ngayon pawpawit ko. Nan, kita agman. Awan surok, awan kurang. Iso amin dagita dagiti impaw ityo kanyak anak ko. Unyag pa iso. No bilang tadya ko nagbayag. Agsinakit kayo kumaadwa. Tauray adda akon iti sabali abiyag. Bantayan ka itulat. Nanang. Di yo kumabaybayan ti magbagiyo. Kanayon yo kumaalaglagipan. Ngay-ayatan. Kan ipatpatag kayo unay, anak ko. Nanang, ipanda kayo lang ni ospital. Iti kasta, agasan da kayo dagiti doktor. Saan anak ko? Panagkunak kat sa anak matlaangan nga agbayag di abiyag. Sayang lang ti kwarta. Kan maysa, bakit akon? Amangan no saan matlaangan akabalan ti bagik dagiti agas kan injection. Bayan nyo ti kwarta, nanang. Tinapatag kat ti salon at yo. Tinapatag, maagasan kayo. Itikas na, agdadan na tayo pa iti mabayag. Nanang, pagkawanan da kami. Doawan kami iti dinam, iti panawan na kasapulan da kami. Sorry, nanang. May lakit din. Nagito'y anak ko. Umay kayo man kini. Tara ko pon kayo. Maawatan kayo umat, anak ko. Amok mat nga ato ti pakakumikuman nyo iti trabaho yo. Iso nga okay lang ang kanyak.
Tinapatag at nakaawit kayo matlaan. Nagkikita, kung nagsasarita tayo pa'y. Sakbay nga isublit, tibulod ko abihang. Nanang, agreeing kayon. Intimplaan kayo itigatas yun, Nanang. Apay nga eh. Kasla saan matan nga umang angas ni Nanang? Nanang! Manong Freddy! Umay ka man, Manong! Ni Nanang! Kasla saan matan nga umang angas? Manong Freddy! Awarin ni Nanang ading ko. Awarin. Awan nga ron, Manong Freddy. Inuray na lang ti panagawid na. Inuray na lang ang makita kan marakop na ta. Lumabanin lang ko mga isublit ti panawan. Tapno makarin na tapay ti mabayag ni Nanang. Lumabanin lang kumaring ko. Manong! Nanang, sabi ko na mapakawanda kami kadagiti aduan ang kurkurangan mi. Pasensya kayon, no nagbaling kami ama naging bobokon. Tibagi mi lang, ti pinampanunot mi. Di na ka man lang pulos, ilikan iti importansya. Sorry, Nanang. Sorry. Talaga. Agbabawi kami man nga agkabsat, ngam naladawan ti amin. Kadagiti padami nga anak, ipariknakan ipakita tayo kumati pammatag tayo, kadagiti naganak tayo, kabayatan asibibiyag dapay. Di tay urayan amauyos ti biyagda, sa tayo makaameris. Ngamin, uray kasanupay kapigsa ti panagikis tayo nga agbabawi kan agluwa, awanen mabalin tayo no insublinan ti bulod na abiyag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Freddy. Ken ka pagayam, Freddy. Agyaman ak unay itiing ka pa ng ibinglay iti pakasaritaan ti biyag mo. Daytoy ket maysa apalagip kada tayo nga anak, arumbang nalaeng nga ipateg kan ayaten tayo dagiti naganak tayo. Saan laeng akwarta ti masapulda, no di ket ti presensya tayo nga anak da. Kumustaan kan sarungkaran tayo ida. Ipakita tayo ti panagayat kan pamatag tayo. Tano awan tayo met ditoy abiyag. Alakastan pagayam, Freddy, ket pagyamanak unay ti ka panagsurat, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip
Di napalabas. Naimag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Greg, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Manipod na amok ni Celia, inpatag kan inayat kon iti kastaunay. Impaay ko amin a kasapulan na. Imbilang ko kas prinsesa iti biyag ko. Palubusan nakman nga rod amang istorya kadagiti pasamak ang nakaigapuan ti lagip ti napalabas ti biyag ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawid ak gayam into no may alawas ija probinsya. Amang ano kayat mo ti sumurot? Ha? Tapno makapasyar ka mo ti ija lugar mi Mabainak sa? Si kamat. Awan rumbang apagbainam. Nasingpet ni nanang. Ken maysa, amo namat nga dan kayan ayat ko. Sige, sumurot ha. Agpakadak nga ron iti trabaho. Papanamay pare. Nakapurma ka manan. Inak man iti pagadalan. Sukunak manan ni Celia. Uy, talaga mata. Uwan pare. Dual daw ngamin nasaan kami nagkit-kita. Gaputa, busy ako na iti trabaho. Kailiw ko matan. Una yan pare. Dual daw lang nga di ka nagkita. Kailiw mon. Gatuin, sigagit di man. Gagangay, ti agayan ayat ako nada. Sabagay kit di O sige, yung ka nga rodan. Tamang ano agur-uray ni Celia. Kunaklakit din no saan ka nga umay? Mabalin ka di mata saan. Impromise ko kan ka nga umayak ita. Iso nga daakon. Yag mo tibag mo. Siya kong timang bitbit. Wan man nga Rod. Thank you Umay kan. Intapay mangan. Kalpasan na. Ipasyar ka bit. Sa kanto itulod di boarding house mo. O sige, Greg. Dalpas tamat tinanangan. Sa dino ti kayat mo pagpasyaran ta. Ha? Si Kaman no sa dino ti kayat mo. Bapantalat ta nagpaangin iji parke ha. Kabayatan nga urayan ta nga agopin ti night market. O sige. Ang mga nada kayat mo agatangan ijay. Siyak pa iti ko nam. Adu Alam nga ro din. Intan. Naitulod ka matan dito dagos mo. Arami din matan. No ada assignments mo. Agyaman naklaunay ha. Awan na nyaman na. Basta parakan ka. No ada masapol mo. Ibagamlakan niyak. No kabalak nga itad. Itad ko. Ken saya atam ti panagadal mo ha. Wan. Agad-adalak mo tanaimbang. Kaputada ka nga inspirasyon ko. Agyaman ak no kasta Celia. Mangan ko nak. Di ka pa sumumbit mat. Ha? Anya nga minti pampanunuto maya. Awagak nga ron ni Celia. Ang Jack makuntak. Si kangit di mat. Amangan no busy iti panagadal na. Ay. Mangan takit din. Sabo mapantamad lang trabaho. No malamten asarong karam iji dagos na. Unay kan. Mangan kalatan. Sa anak kaya mabisin. Naimbag amalan mo, manang minda. Oh, si Kamat Gayam. Kumusta? Ayos lat ha. Imayak ta sa rongkarak ko man ni Celia. Kunak man no nag-break kayon. Saan man sino tinakaibaga? Ay na, pasensya kan iti sa ludsod ko Kunak ano nag-break kayon. Taada ngamin nang itulod kan kwa na dito'y dagos na itinaminsan nga aldaw. Anya? Kunak nga rod no si ka, ngam sa balimat. Sapay kas taon na yabartek ni Celia idi intulod na. Anya? Ket adda ka din ni Celia di taunag?
Ay napasensyakan. Awan, tanapalabas ko mat itay anak ka uniform. Napan siguro nag-eskwela. Sa pa jak makontak ti cellphone na. Sana bale, tay bagaktukan kwa na nga imay ka. Hello, Celia. Hello, Greg. Naku na ti landlady mi nga may kakano dito'y dagos ko itay bigat. Wen, imay haktadyak namin makontak ti cellphone mo. Wan, pasensya ka lang kuman no jak imaw awag iti manual daw. Busy ak ngamin iti panagadal ko. Ado dinaskan nga ramidag. Kasta. Wan, iso asaan ka kumaagumurgura kanya ka? Sige. Sapay la ko ma, tapod na ti ibagbagam. Ito naman pa yung kasta ka, pare. Makadlawak ah. Ah. Saan ka kami na matagtagarikat? Anda parikot mo? Pampanunutak kami tikayan ayat ko. Ha? Apay magpare? Saan kami na mapukaw iti panunot ko? Tinaybaga kanyang ti landlady di pagdagdagusan na. Anyat kahit mo asawan. Naku na kanyak. Nga ka nun ang itulod kinisilya idadagus na, idi na minsan ngal daw. Kasta unay pa iti bartak ti kayan ayat ko. Anya? Ay, diya mo no, nyat panunutak. Iso da jay jay daw ajak makontak ti cellphone na. Anya? Kata niya palang tiraramidam. Kumpronta mo na. Itaman pa'y anagawid ka dito'y probinsya, anak ko. Una nang. Kat, kumusta kayo mutan iti kaayan ayat mo? Kuwa, nasayat mo, nanang. Apay nga'y asaan mo nga insurot, tapno nakapasyar kumamat. Saan na nang? Busy iti panagadal na. Is, jakin surat. Kastaya, kat alaa, igaid na ti panagadal na, tapara mutlaang iti masakbayan nyo. Hello. Hello, Greg. Sa dino ti ayan mo? Adak dito yung probinsya. Nagawid ak iti malam ti Friday. Apay? Nagawid ka gayam, ngam di mo man laing pakaam mo kanya? Kaano ka magsubli dito yung syudad? Itamag lang. Nasayat mo kasta. Urayag ti isasangpat mo. Umay ka kuma dito'y dagus ko. O sige. Agdiretso ak dita. Bye. Nasayat ta imay ka. Ada na patag ngay pakaamukan ka. Anya dayta? Masikugak. Anya? Uwan, Greg. Kaya't mo sawan, agbalin akong nga ama. Uwan. Maragsa ka ng itimbagam. Ngam, anya lang ang timakunan dagi tinaganak mo. Ingkari ka dakwada nga urayan ka ginggat makalpas ka. Sana bale. Mabalin ko mat nga ituloy kalpasan ti panagpas ngay ko. Sige, no day tati ko nam. Nakaragragsak kak silya. Diyak may ladawan ti ragsak ko. Ang apayakas na tilangam. Kaslasaan ka naragsak. Naragsakak mat. Isu na lang ta, napuyatanak. Diyak unay nakaturog iti rabi. Isu akas to'y tilangak. Ito pa lang. Congrats, pare. Sigagad di mat. Kituan mat. Agasaman. Agbalin kan nga ama. Sana all ko naklata na. Ay ngarot kat gasat kun sa ti agbaak. Siga talaga. Adan tulat tamat Dan. No da. No ewan. Talagang aklo naglangan na naiparswa ka bak. Adan to ko nakmat. Talagang amin na napili ka kahit. Anya? Ala, panawan ka pa dito eh. Inak pa sukunin ni Celia dagus na. Ing kami di ospital ita, tayo pa-check up ko, ha? Ing ka ngarudan. Agad nanad ka. Mailiwak matkan ka. Ngam anya ngay nga ron. Sana bale tag kita tantumanan. Adakon. Ha? Asino ti kasarsaritam iti cellphone? Boses ti lalaki day jay. Ay, si kakit di mat. Tumboy day jay.
Gayam ko nga dahi probinsya. Nakasagana akmatan. Tay ka pa nga urayan. Ala, aginanakan. Kalpasan na, mapantamatan. Masapatan, tapno saan ta makipilpila iji ospital. Anyat kahit sa wanda ito eh. Agpudno ka silya. Greg, Naku na ti Doktor Adwa bulan ng tisikog mo. Saan ka maag? Manipod na gayan ayata. In respeto ti kinababaim. Gapot na kayat ko ang makaturpos ka. Malaksid lang hindi nakainumak anapanak iji boarding house mo. Amok nga da napasamak idi kadata. Ngem na minsan lang na jay. Ken amok nga awan pa iti makabulan anapalabas. Greg, danggan na ko agpalawag. Anya pa lang ti palawag mo. Ket agdadata lang arudan asaan asyak ti ama ti sigog mo. Amom iti bagim asaan asyak ti ama. Ngem opay nga impaka amom asyak. Panggap na alokon ha. Ngem di ka nagbaligi. Gaputa sa anak amaag. Awanan ka itibain. Ay, pare! Ito naman pingag. Kasta-kasta ka. Nakarapay ti partek mo. Sa di no tinaginin naman. Di ka pa nagawis. Pasensyahan pare ha. Di ka inawagan. Tay na panak iminom. Kaya kung amin, ngailiw-liwag tirek na. Nagsakit nga ang lunan. Kastaw na itirag sa ko. Saan mo't gaya masyak, tiyama. Mabit man lang. Diyak mawawatan ti bagbagam. Anyat kaya't mo asawa na ya. Diyas ikognis nila. Kunak mo siya tiyama na. Saan gayam? Anya? Di ko na maloko na ka. Saan? Amok tira ramidak. Sana ka mag. Inayayan ko pa ito kasta ko na eh. Kas jeti naramid na kanyak. Apay ngay may kapaila dito itagos ka. Anyat ibagam. Di mo nga minsong batan tiawag ko kan ka. Iso nga, imaya kon. Apay kumasong batak. Itian niya ka po. Greg, saan ka kumamata kasta kanyak? Tanyat kaya't mga mapasamak. Tratuan kalata akas itisigod. Nga uray kasta unay ti panang luklukom kanyak. Kasta ti kayat ma. Saan matakas na? Amok ang nagbidutak nga magbababawi ang itan. Agbabawi ka. Ngem nalpasan ti amin. Agbabawi ka. Asaan a para kanyak. No dikat para iti bagim. Ken no asin naman ti ama dahi tasigod mo. Pumanaw ka tadya kaya't makita ti panagrupropam. Pasensya ka na iti panagsasak. Gapot na kas taunay ti sakit ngayon paay mo. Agbarbartak ka manan. Saan ka mat asigod na kasta, pare Greg? Kaya't ko ti makalipat. Ay na, saan na kasta tiwagas tapno makalipat? At dakit di malagip mo amin ano nakainom ka? Kinmay sana maksenti parikot mo no ginom ka iti arak. Ay, dala nga nakakaasi ti bagim. Kasaritam kit din ni Celia. Talaga, di mo kayat. Uray kas no, at damat makuna, closure yun ha? Awanan, dahin siya. Impay ko amin, masapol na. Suportado ako mo tamin. Gamlino ko ng tiyawanan bain. Panakunak. Sana ka umdas para kang kuha na. Sige. Saan mo na panunutan dahil ta, Pards? Bayamon. Panunutom latan. Asaan nga iso ti kagasat mo? Anya, agawid ka ni Jelogaryo kunan? Wen, Greg. Iso nga'y mayak. Tomay ko la ipakaamukan ka nga agawid akon. Iti anyaga po nga umay kapay lagpa kada kanya. Greg,
Awan pa'y matiyos to closure ta. Iswa pa nagkunak datapay laeng. Sika tinagaramid iti sana na sayaat. Ngam kayat mo pa'y lati closure. Umdas a closure ti panagaramid mo iti saan na may parbeng. Sa dino ti ayan tinakasikog ka. Siguro, iso ti kasarsaritam idi na minsan anak ko nam akaili mo. Sagat aglibak ka pa'y lang agayim mo atumboy. Selya, sa anak amaag, uray na uli makakatao. Managpaliwak mat. Anya, Pangasim, taday tuyin ti maudya pa nagsarita ta. Di ka nagpakpakita kanyak. Namimpinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Plinanok ti panagkalay sa ta, idinaamwa ka masikog ka. Ngamsan gaya masyak ti ama. Iso amanipod ita. Nawayakan. Nagsakit nga aklunan ngam pinalubusak latan ni Celia. Inaklon ko asaan nga iso ti kagasat ko. At dadagiti gundaway nga agparik na kanyak ngam jaklatan ikaskaso. Ngamin napukawan ti panagayat ken panagtalag ko ken kuana. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ting ka panang ibasa ken panang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. To'y pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Husto ka. Saan nga iso ti babae akagasat mo? Sapay la kumata agbalin nga adal ken ka ti inaramid na. Ken sapay kumata masarakam metten tinapudno nga ayat nga isagot ken ka ti babae nga agbalin akapisi ti pusom. Alakastan pagayam, Greg, ket pagyamanak unay ti ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.